پنجی ده روژا جیهانیا مامۆستایانە و ششی ده روژا مامۆستایان کوردستانەیە. اتجواک یابان دا رز و بهای مامۆستایل دیفی امپراتوری دا تید. پارێزبەندیە کەسێ سیاسی و موچەی وەزیری هەیە. دێ پرسیارکەین ئەرێ مامۆستایە کورد چه هەیە؟ هەکەم بەراوردیەکی بکەین مامۆستایمەت گەل جواتێ پێشکەفتی جیۆزیەک و گەلێکۆ زۆرە هەی. ئەمی هەی بۆرەوە چ ژیۆرۆی بی چ پۆرۆستنۆی بی جیۆزیەک و گەلێکۆ مەزنە هەی. ئاخفنەک تیتە بیرە من ئەکەر بێژنتە vê civakek nemîn tu bê serûber bî tu baş vemînît dê mamosta rêzoyî kêm key û dê xêzanê tedmîr key û mirovê zana ulema jî dê bihayê wa kêm key nav komelgehê da. Mixabin vê gavkî em bînin ev tiştê nav komelgehê me de heye. Nûnemeyê tê ihtimala mamostayê têta qutabxaneyê piştî feqîrî taksiyayê bixuşûl diked, an korekî dît ker berdukanê و هی کاری کیش نکرد یعنی نفسیاً نیمرتاحه چون که جیانو دوبین کلی نبیتن و هزار جیانو خوب کت و عوالی خوب کت یعنی نفسیاً نیمرتاح کشید ابداع کی بکت و 5 سالت خدمت مهنه مامۆستایەک جیت بێژیت ئەز و خێزانە خۆ هەردوو مامۆستاینە. خزمەتە me pêk vet bîte nêzîkî 5 salan û hêşta parçeka erdî jî me nehatiye dan û me qutabî jî heye li ser binemayekê hizbî parçezevî wergirtiye. از بینم پیشل کاری گلک زور گل مامۆستای تێنە کردن یعنی هر یارکال سر ملت مامۆستای زیدت کن برانبری هند مافتوانای برزد کن از خود مامۆستای کم مثلا گل خزانه خو 5 سالت خدمت مهنه حتی وگاف که پارچزای یک ندامت دمکی دا گلک قطابیت من هشتا قطابی پارچزای داینه و رزاله هاتیه گتن پترش من اف هر دو که حزب دست حالات دار چتش تا پیروس نابیناش غیری برجوندیت خود اتجواکên pêşkefti da mamosta xudan pêgeheke pêz û bilind e. Lê civakê Kurdî da desthalata Başûrê Kurdistanê pêgehê mamostayê pirengekî lawas kiriye ku êdî mamosta rolê xwe nebînît û neşit dahênanê biket. Eşilayekî vejiyana mamostayê nehatiye dabînkirin û mafên wî yên seretayî pê nehatîne dan û şilayekê dîtir jî ve rez û bihal mamostayê nehatiye girtin. Amed Birîfkanî, Kenalê Esmaniyê Peyam, Duhok.